Okay. Creativity Creativity untuk assemble benda tu ke? Assemble is kalau kita go from the kata apa, out of the box out of the box, kita buka, kita pasang. Itu basic modelling lah. We just go by the manual lah. Oh, tu manual je. Suruh pasang ni and then cat siap. Itu go for the basic lah. Okay. Kalau modelling ni maybe we go into further. Maybe we try tukar dia punya subtract ataupun the apa ni, Kira kita tambah art kita kat situ lah. Yes, the simply word macam tu lah. Kita tambah art kita sendiri kat situ dan we make it benda tu special. Faham? Berapa tahun kau dalam benda tu? Side job kau ni? Tak lama lah. Rasa 5-4 tahun kejap. Oi. Kejap je. Dia tak, kalau dah lebih 2 tahun, level expertise. Boleh kata yes. Level expertise. But this kind of hobby, to be honest lah, on my opinion,